But obi kasem na asem ne bamwa. Senka Mr. Pobee a prophet I ne and can answer ma bodge so dede. But papa yi oka to order dada say enokra yen kanti Ghana League no dachi ankoma bi ebe basa. Mr. Pobee, good evening. Good evening. Na apombo kwa there. Adumarakwa. Nice one. Daddy man feel pao. This is Gizito. Daddy. Nsempa. Why are there? Wafutuo na jayade ane na mua ene ne yede ne nam ha. Yeah, Papa Nyame tiase. No kre. Encha daddy ubehu me. Encha kra. Ubehu ba. Pedas. Encha oba me ba fie ne ti oba me ba fie me ba me papa o street. Ma ba beje bless. Pedas. Amen. Mr. Pobee na asemi okan ene da ho no. Me kai se o Fox 97.9 FM. Oka say Ghana League no enukronim. Oka say security nya papa. Oka say GFA nipa bonfo di oman no so a oman no ebo hwete. Ene Black Star kra yakoba ne are yenya ade. Ote say Krachi bi adi Kotoko team. Aka ho bi na okoye wakwa akohia ni nkwanhia we. That is say na ho ye o. Are hosem. Hansa say nka eba ne sa. Agro bi aye nyina ye bedi nkakra. Oh, say football na ye no mo GF for mo ntino ma bi ase. Omunim say I want to aso. Obi ebe suma akọ. E dey say we call Methodist, we call Roma, we call Presby. Won't be found say so bo say Roma na say Methodist e ho dia. O papa na e ma ase na ye dis ye. Who twemu akọ obi e suma akọ. Ye be mu 75 na start ye. Nkakra nti ye kan na enim ni ye kan. Experience for ya bi. Emu no ma nyina ye nim no. Nti ye hwa ase na ye kan ye. So dey no kura nim. But sebe Central for ni binum. Fox FM. Problems are menya ye within Central for. Ko kanya ntecha asem dey na bubu. Nti no edanyame ase say na ye kan ni nyinara. Abem. Ya ye kan ni nyinara abem. Nti bra 2005-2006 FIFA concept never say ya yenhwe ye ho so na ye run ye football na ma ban be mo biompe na me ba abonten be kan say Ghana football egu ene ye ne egu because ene ye top vote and I say the kwa first one ye EFA president ye kotoaba kunka ho a na ye UFA nti eno na didi so a o kan say mre bi kwa na me bu ba bi say as the Kotoko ma ton mo no nyama mandongofo Mekai na me booster ben yes esan say they started league into 758 8 clubs in a ball league for Ghana. Kotoko has honest 11 wise Ebusua drives Pipers Great Olympics Azakes 8 clubs no yabubo mudin so na started has the Kotoko ngwana enko relegation da enti nkanne esese has the Kotoko na rule Ghana for football but tomato money onyama mandongo ntanye emtoma no nyama ndongofo nkanye has ne Kotoko na ekobo ball a yesisi enti ade no enye egu awie na Mr. Pobee ntie ya ho hwe enye ye ade nyame ma ye nipa nyame ma ye nipa Mr. Pobee nyame ma ye nipa dia yes me kai say emra na ye wo Fox no na Okraku nyantachi ota aka na asem Okraku ba yi ese aya West crowd review dia me chere ne say emra na ye wo Fox na ota aka Okraku nyantachi asem na niema bi ano ya na emwa league no Okraku ba yi uhu ne say and the bubu say nuntina normalization by me throw the command normalization say ye normalization no a omunhwe na Okraku George Free
ɔsɛ Okraku Palmer saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa ɛnsɛ sɛ obiara bɛyɛ FA president ɛsiane sɛ ɔmo ka ho na ɔmo gu Ghana football mekaeɛ nti obi a yɛde ne bɛba bi Ghana football ɛnyɛ yie nti me ɔmo baeɛ a mefrɛ wɔn the cockroaches are back because wotwa box na kruka de kakalika wom na wɔn klini a masa ntumi mfa biribi angu bio nti mekaeɛ ne na ɛda hɔ no saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa baako koraa bɛyɛ FA president a asɛm bɛsi ɛna ɛda hɔ no Mr. Pobee, now more time. We say we can 75 for Obama. We administrator nache. Say Yan Branson be say ABS pen. In the history of Ghana football. Ntokwa sisi kusibra friends nipa 123 we. On say those days na aban NAV FA nominate FA president. Enti wokura ebe nominate no obi kura ho a we aban adwuma bi ana wo hwa aban na se. Enti nyoma boni bi wa wontumi nya wo ya aban bachi watum. But then what do we see? Yes, autonomous na FIFA enti ya hwe ye ho so na ye ntoaba. Enti na sami kura $50,000 and $100,000. Na me fa nipa 85 gonko gu hotel a next day no na me FA president. Enti sa time na no ma we nyina na we ni besi ye no e na asɛ no ma nyina. Oni Owura Ben Kofi aye adwuma pen. Oni enipa bebraya adwuma pen Ghana Football Association there. O damu bi. Na me ya sure say me oba na me de emisa. Na arahusem bi si say football administrator bi mpo to no kon wu a. Eya na FA president mu nyina ba ho e ba beboa mabusia dark na. Kotoko yenua ye wo ne sekan ma ni free mu no. Beto se ne onam eye campaign. Onsi kumase. On hwe ntu ni Facebook wo onye hwe obeka se oni abadaya na say na hu Kotoko mimi mom do surprise me say na wo so hu no Say suban ni awo kan say no ano no na asem say yesi sebe say wo ba bi kura na wo ye baby asa bibi a baby a wo no ehia kura no a wo vice president wo Ekuku damo think as I said by now no sanya wo kan no Oma send the delegation papa bi so ati ase and we no Kotoko no ade besua ade yes no mo nton ma no nyama man nongofo bi omo fa sua ade papa enti omo pulling out from the league no obeka say emran say eye say Kotoko ye twe ho free league nim no ebeboa omo kan so omo twe omo hu omo se ni esie no omo pese ye tutu ye de no ma tu yi okay ye hu e se na ebe ya no ma be nsi bio enti until say ye de ye betu ye ni there for the meantime no there football activities bi ano omo nya bio msisi nti omo pull out from football baby na obe advice say I feel league yento aso sa na advice be na adbema Kotoko management outright omo mra bonten for omo demands emetudwa omo ne has income said ye hu so omo collaborating no na omo me hu say na TV rights kra teams in ketua bi young apostle one Kotoko ne has jepe enti ubeka say league no afidie yentwam nye nchise ne ma yi na next season enru se bia na enema gina peye ana say yentonko so sa I say ni there for the meantime ni there yen hwe say ye de ye betu yi na ye ba ye wo fase no ye be kura no na police so aye investigations then a police for years say omo ya ade na ye hu say e bi abedu 2-3 let's give ourselves 1 month okay na bia nyoma atoto yi and son you the next line of action na Mr. Jonathan Abepo bi yenhwe we nkofuko bi e wo UK any America in fact omo friend me personally the omo kan say omo kwa akusiu GFA omo de omo court na se wo camp na se roadworthy eni so a
Would see coins or police show. And see, omo call Okraku siki say redress say as a Pooley free mono. Insurance package be called Edema Pooley Busian for. So insurance be any league na ye ba sponsor and pony so no. And ye omo pese omo tra koma FIFA na FIFA enye bibi ntia Ghana Football Association nanke en sas ye foforo. Emra no say na kafa ho. Among come to a FIFA no na FIFA no ankasa no kra nye papa. FIFA no nti ne ekoso wo Ghana no omonte. FIFA until say yetumi kofa coach obo 8 matches. Untumi win 1 match. When to me Alpha Ghana and qualify AFCON. Still out to home yetuanika over $50,000. Nia ekoso wo Ghana nti FIFA no so on TV. But me do baby anyo mo na me blame me blame swag mu central for. No correct. Swag. Except by now swag afa pen ni paper. Ni ekoso na nanka on my table to FIFA. So ni ekoso wo Ghana say no enkoye. Krakwan ya fa so a yari nipa bi ko tamale ko to aba. Ya bato kwa yadi ye favorite. Just omo so at as enti say insurance and insurance okay. Some players no kura ebo no ebo league ni kura ya insure. Players no. So some players no kura ebo no ebi wo 100,000 Ghana cedis wow. Ano mo money. Enti enkoye Thomas say no. Nyame amaye nipa o football no. Na magana football gu kura no back Ukraine. I some power. Yes. Asem. Wow. Mr. Pobee, remedy be anyhow. Because me what can't a power. Remedy ma. Edi be yama Ghana football no aye. Remedy I mean the bar. Yentu obi yentu me fanya. Anye. Me wo de ma me say remedy. Ya committee bi na yenkohwe na ebesi anu ma be ya. Me do ya say me pam GF for ni na. Ese me pam wo nyina. Me pam wo so ese FIFA be ba ne. Na yem ba ne. Ka be 6 months na yem be normalization bi ne yeah. Me remedy ne air no. So you can't take it. It's time to. You have to sack all of them. What do I say? Absolutely. Who call World Cup? Who call World Cup? Now come photographer, cameraman, $. Cameraman. Now management committee member by $100,000. Masa, not every president the Benya saying. Mr. Nyame amaye nipo. We are joking. The football or the over there, Masa. Yes, you can. Ade bechi. Nyame amaye nipa. Enti na ye brand new. Example na sene yakeka madam panti. Sisi Ora John Dramani Mahama on the yen president. So kase okay, mia na league no. Mosi aban mam timi rem na yengu bibia foforo na yen hya ase a. Say no so eno so a solution no. Solution. But say politics. Politically, Roma, Romo so almost a woman will be on a political affiliation. So that I'm tenants. There's a way very tactful. But one is a when you be an any thing. Chromophobia through police. So what's our chromophobia baby? A process for now do uncle. Yes. No copper uncle. What does it? No correct. And no more dear. Say when your opportunity, maybe who's on the crowd our experience. When I buy Brazil 2014 report, one award $3 million go play Moko Brazil. One in Brazil, who person near Samoa Blaster captain Kasa also Meno Kasa. You know only the do's and the don'ts of Blasters only. And you know by I mean throw the call. Me see SSO special assistant to be advisors be and son away your friend saying minister. Because we need no moment. Yes, I know me.
Mr. Pobee we dey miracle yen say o brand new but Kotoko management kwasi apia nana penkra nom nana penkra of course any woman e kan ho e bo asafu dukumo fa ne se o mu gina o tu o mofo a o mai ana se unuanom yi e de na this situation asi ama yenua afri mu yi afutu be na ade be ma wo afutu no ani se be abotre eni gina ya o ma gina no o mo si gina no se until se no ma betuto yi no all football activities for the meantime. It's a very good, laudable idea. No one shana yenuano yampe no krabiapa because sebe and then a castle. Kotoko top players and kase for players and kase and that's it baby and kosua. Then I call a country abotre na yamfa yentu ebe. Mr. Pobee, and you may ever jar no arrested. That is, see how there's all Bamasaba into no coin biaso. If you don't be doing me, I said, you didn't come up behind the scene. Yami shower power for your great timer. And I want to share. Na media make us say, what's your home book? And I say, what's your home come to our Fox FM? Say, a coin I nam so air and bob boy. And she ya, that's young Kotiasem de. Mijidi say, no, abemne na. Ye kasa ye ntie wa asem mpanyifo tie ya nkanya ne enne na Mr. Pobee se sia GF ho wo yonku bia ni ho anasa wo nkwada bia ni ho a bia obetimi afa bibi na waka akere wo ma na ato ma sum kakra oh there be ehun ya masa we moment ya afutu baby edunu edu ana o de afa Bible akan fa so wo so papa because meaning musum nyame o so mo ye de uti o de entu onfo ntomo mfa se ya na ye okwa na okopim a so bi ehun se ne maje mebo anamba na mebo na o de ama me do bo ama nti o ma akopim o mo na agu o mo ni mu ase nti o mengu me ni mu ase o nyame na me de mo sa Mr. Pobee, ye na ase ye da ase pa nyankopon kwaso nshraw na omo ahode ya nyame e ma nkwatenten we ni papa na wa futuo de me remfida eno an ki utekita mu dida de enche obeto me ka obehu me pa no so na ye di nkomo na bibia e ka so da ase pe right thank you so much Mr. Jonathan Abe Pobee and I no kobo nkomo all the way e free na kache ono ankasa no resident e wo Ghana precisely abibia no etumi akoso kama ne sempa Mr. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?